bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta, tawarkan bahagia. Tu singkal mekised hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di. Tua adi ni metulis di ayalan beli. Terucap janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi. Nutugang tresna Antun ajak kirim mana tiga belum tersedia tidak aturan yang macam nah kirim dulu tidak berangkat yang sampun pinaka bali sayang kenani tresnan blising tua di adi dadi kuranan bali agan pas wejan yang awi wahan antar mamari janung kuning pinaka saksi jangka iragana dosiki yang putar kami ya. Janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi. Nutugang tresnan beli abe kepelaminan mejangkepan selaku alaki rabi. Mangken sampun pinaka bukti beli sayang kenani tresnan blising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pinaka saksi jangka iragana dosiki mangken sampun pinaka bukti beli sayang ken ade tresnan blising tua dimunyi andri dadi kuranan beli agan pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pinaka saksi jangka iragana dosiki.